ngasi di ichanupi ka ay kagi numida mada kay tawbasingdo mayamda uchayake ka ichanupi se hugalakpaga ay ga ngayak sanarani ay gi khwaidagi dinsimada nungaiba matangni ko ma khawraga laknabase hauji iru tokpibagi sas tobina khotbina tawre aduga iru thoga ma se ngayak tumhandoine tumingai siga ay gi kitchen de leriba chariba mayam se cha loishalaktoine aduluraga ay gi mama gi skin care muk tawdoine aina season se niacinamide serum plum gi khoi skin se bright tawe amadi clear ohele काफी जेंटल सो ohele bako aduga matung da gi favorite moisturizer si sina rice water amsung niacinamide moisturizer ni plum gi si oily skin gi amna best ni atopa moisturizer du maina ko skin de tera matung da chana lauba irritating feel oi bodo oi handa bani bako rice water se japan da gi pura lak pani aduna sigi yarba ingredients se amna high quality na tani season raga ko gi skin se amna ngokhale amadi nan khale aduma pu sunscreen teba kaw bigano hojik lorak badi chanu pi hogat pagi makon tar lunch ki ready kam ta tawdri dum yam thong rage swai lagi bye mayam